do knjige je došlo tako, s obzirom, kao što sam rekla, svako ko čita ima predispozicije da bude pisac. Ja dugo vremena, iza mene 11 objavljenih knjiga koje se bave odgojem, obrazovanjem djece oštećenog sluha i nekim drugom neverbalnom komunikacijom. Ova knjiga je negdje jednostavno da zadovoljim sebe. Volim čitati, pa vjerovatno je to rezultat toga, jer ništa u životu nije bez razloga. Knjiga, odnosno cjelokupno, možda oko 70% pjesama su autobiografske. Kolege recenzenti su mi Vlasta Cenić iz Niša, Bojan Boki Paunović iz Požarevca. Knjiga je unikatna. Pokušavam negdje u svim svojim knjigama da dođe do izražaja osobe oštećenog sluha, pa i ova knjiga po tome je drugačija, a to je da su naslovi pjesama u knjizi na dvoručnoj abecedi sve iz jednog jedinog plemenitog razloga, da bi djeca oštećenog sluha, da bi oni koji čitaju se približili osobama oštećenog sluha, da bi naučili bar osnove komunikacije. Dvoručna abeceda je sredstvo komuniciranja s osobama oštećenog sluha, tako da ja volim da radim s osobama oštećenog sluha i sve što radim od srca, tako da je ova knjiga nastala, ne zove se uzaludno, naslov se kaže Ruže u srcu. Prema tome, ja sam ta koja svim osobama pruža ruže u srcu, to mi se isto tako vrati, jer svako daje ono što ima u sebi. Ja dajem dobrotu, plemenitost, poštujemo različitosti, prema tome i ova knjiga ništa nije drugačija od drugih, ima tu dozu unikatnosti da su svi naslovi prevedeni na dvoručnu abecedu, a to je razlog da bi čujuće osobe ispoštovali taj princip empatije, altruizma na kojima se zasniva cjelokupni položaj osoba oštećenog sluha, ali i drugih osoba s teškoćama u razvoju na principu empatije, altruizma, da bi imali bolji položaj u društvu. Jer svi smo različiti, ipak je ljepota u različitosti.